Overtaking ceremony final ang ithaga tini bahai reaction tam sanam Omon semai tongnai Tiprasa lukurung bagi samung klainani je podo tabuk CM hisabe ano asu gumani bubagra omon ani kaham ke samung tangnani ubui ke samung tangnani omnani naharmung tongnai ebong semai bo tongnai Tiprasa bosongni bagi samung klainani Tiprasa jonogonni bobishonna chungsaja klaina bagi ebong Tiprasa amchaino chungsaja klaina bagi je limited fund mamani bisingti sing samung khaine thane 5 বছর অনেক এক্সপেরিয়েন্স খা ও এক্সপেরিয়েন্স ন তাবুক ও 5 বছর নাংনাই এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানিব অমন বাগিব সিং মুখ সিনি চিফ মিনিস্টারে মালাইনে সিনি দিল্লি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি আদংরব সিং মালাইনে হনি ন অমন সব Sir, 5 years experience umani ya global limited fund no naisi ya woi Tripura motha taiwisa hapanga achu khaba tabuk state government by central government by buma hai consensus ba buma hai koko thana nai tong je Tiprasa accord dong tui Tiprasa ni man thai sokte bosor ti chance sokte buta party level ti party sini spokesperson te sini party founder sini bubagrana sanai ebong asa khayo tabuk West Bengal election paike Assam ni election paike enke omoni kok Delhi o sajaknai sini party senior leaders ok bai baksa ke bubagra salsase Delhi o thangi omo Tiprasa according mani bo datino basto bai ngai hene ang asa khlai Sir is nang youth generation represent khai tong mani bo first youngest CEM ngai thana tong TTI sini youth ni belaino expectation tong nin thani je taklai ni o term no bahai ke sam khani ba tong youth ni ba bahai message nai जों youthनि बागै वान सुबजेक्ट अनेक किसु जों थाइसिंबो आं आंनि स्पिचआव साका जे अलरेडि जों जे सामुं ख्लायनो नांगौमोन 5 বছর अलरेडि प्लेनिंग कमप्लिट पाइका बुबारनि लिडारशिप नि बिसिंथि এবং আস্তে আস্তে কেমন মিডিয়া যত কিছু সাইমাম বাই